Potem, ko so nogometaši včeraj opravili 2 treninga, so imeli danes poleg dopoldanske vadbe na zelenici na sporedu tudi naslednjo v nizu pripravljalnih tekem. Tekmi je bil prilagojen tudi dopoldanski trening. Del moštva je vadil izvajanje prekinitev, nogometaši, ki niso začeli popoldanske tekme, pa so vadili igro na malem prostoru. V igri 2-2 in 3-3 so se zmaji izkazali z nekaterimi lepimi zaključki akcij. O 15. uri so zeleno-beli odigrali prvo tekmo v sklopu Istrija Winter Cupa. Nasprotnik Olimpije je bil Džirmut, trener Marko Nikolić pa na igrišče poslal tudi nekatere mlade igralce, ki jih je priključil k prvemu moštvu za priprave v Novigradu. V prvem polčasu so bili zmaji podjetnejši nasprotnik. Najlepše priložnosti za vodstvo je zapravil Rok Baskera. V drugem delu so se prebudili tudi Madžari. Šeliga je bil v 62. minuti dobro postavljen ob nevarni akciji Džirmuta. 5 minut kasneje pa je bil nemočen ob odlično izvedenem prostem strelu Volgija, ki je poskrbel za minimalno zmago Mađarov. Pokazala nam je dosta stvari ova utakmica, pre svega da ovi mladi talentovani igrači koji imamo, da neki od njih imaju još dosta vremena da bi do profesionalnog fudbala na ozbiljnom nivou došli, jer je bitna razlika između juniorskog i profesionalnog fudbala, ali je pokazala i kvalitet igrača, nekoliko igrača koji ozbiljno konkurišu za prvi tim. Najvećim tokom ove utakmice, na kažem ponovo mnogo teškom terenu, smo kontrolisali najveći broj događanja, primili taj gol iz prekida posle promašenih šansi u prvom poluvremenu i dobro je da Semi Muna, koji eto vidjet ćemo izgleda je polomljen nos, da niko drugi nije ništa ozbiljnije zaradio, nadam se vidjet ćemo večeras i poslužila je svrsi da odigraju 90 minuta najveći broj igrača, a sada će drugi tim igrati 90 minuta narednu utakmicu. Ja, res je bila težka tekma, še posebno po takih pogojih, slabo igrišče. Nič, tako bomo rekel, danes smo dobili priložnost mi igralci, kateri smo bili zdaj manj udeleženi na tekmah, tako da verjamem, vem, da smo dobro izkoristili, da ne bi bil zadovoljen po tekmi, ampak nažalost gol iz napake sodnika. Čaka nas zdaj čez 2 dni nova tekma, treba se spet pokazati in zmagati. Kako bi ocenil te prve 4 dni na pripravah, kako se počutite igralci, kakšno vzdušje? Lepo je, da smo malo spremenili okolje, travna podlaga je drugačna. Fanti se itak že tako med sabo dobro razume, nove igralce smo dobro sprejeli, tako da čaka nas težko garanje za tek prvo tekmo v prvenstvu in ni druge kot garati in čim bolj se prepraviti na prvenstvo.